Rātou te hunga he kaha no rātou ki te aukati i ngā hitori Māori ki ngā kura. He like actual take katakata tērā. It's just like, bruh. I au I te kura, kāri tino ako, ka hako I te wā ka puta koe ngā kuaha o te kura. Life skills, definitely something I didn't learn at school and was difficult for when I left school. I think personally, we need to get taught how to do taxes. Pēhea koe kimi pūtea, me pēhea koe te manaki o pūtea. Changing a tyre. Pēhea te taiwa. How to go for your license, how to make a CV. Whakarite I aku bills, study leave. How to feed people with like $20. Because you need to know that stuff when you leave school, you know? Like ko te vibe, you don't gotta try to make the school feel like it's yours. As a tauira Māori, koe haere ana ki te kura Māori, ka just happen naturally, you know? Ka just click ngā mea katoa. Kia ki whakaaro, he nui ngā painga, he nui hoki ngā hua o te kurana ki ngā kura kaupapa Māori. Ka taia te tamaiti ki te tipu ake I roto I tōna ake ao, me te tino marama ki tōna ake ahurea, he momo magic ki roto I tērā. Ko ngā mahi o te Pākehā miki, koera ngā painga o roto I te kura auraki. Ako I te pūtaia o te Pākehā, te pangarau o te Pākehā. Kei runga tonu te kura auraki I ngā hiahia koe whaia I te ao o te Pākehā. Engari, kei reira tonu, he taha Māori, e noho tonu koe ki tō tuākiritanga, e hono tonu koe ki te ao e Māori ai koe. Me whakaako I te mea, ko paukaha, whakapaukaha, o tātou kuia karaua, o tātou tīpuna, I te whakaheke I e rahi tori ki roto ki a tātou. Ki au nei ai me whakaako I e rā momo kaupapa sino hohonu ki a tātou te iwi Māori. Kia mōhio tātou katoa e noho ana ki roto I Aotearoa nei, I ngā kōrero hitori, I ngā momo mahi I mahi ai I rā wā tonu. Kia mōhio te katoa o Aotearoa ki te hitori o tēnei whenua. E hara kia mōhio ngā Pākehā noiho, but kia mōhio ngā Māori hoki. You can't just live somewhere and not know how all these things got here and what us as Māori people had to face. Kia taia rātou te tine o rātou whakaaro, like, koe nei te take kei te whawhai tonu tātou te iwi Māori. He hononga tonu nei ki te whenua e noho nei tātou, me matua mohi o rātou, anō tātou te Māori, ki tō tātou a ke tūranga waiwai. Because this is the truth. These are cold, hard facts of what happened. Racism and all of those things are manifested from lack of education and lack of understanding. And so I feel like to educate everyone on it would be like, yeah, just like super beneficial for us as a country.